ole in zawa in chabai le vek ole tlukla sang hele somhi paruk ni somhi pasari tang hiriat February exota ga khan kan Thingkah khutlang atangin mi pathum Minti Hmingthatu an oma kan lo me ma tlam mi puite an chunga thinlung takin lom thu kan soi ni chung Minti Hmingthatu te chu an hming kan tar lenganga pakhatna chuan hi sklukla sanghela somhi paruka than chhuah tak ula perchel rin kimi aine kan van chuang te lul em mi sklukla sanghela somhi paruk ni thai tura thai to ba chuana afin na amoina le athatna phawlama longtai district ai o than chu ani le abik takin Thingkah khutlang mi pui te ta na lom na sa tak mai lom na ro pui tak mai Minti thim em tur lukla bis athan chu ani hi wa nei kan tia kan lom ani po hi akal zel ni tura lel pan thuai zel ro se o patnina chuan kutbuan chak sanghela somhi paruk lukla open arm wrestling kan gold medalist 70 kg below ulan nun fela kan van lompui te lul em longtai district tana arm wrestling competition a chakber din hun hawa pakhatna ni hi kan chuang ani odor le chuan tlangwal tilal chuan puya sanghela somhi paruk lukla open arm wrestling 60 kg below a silver medalist kan nei ani boka ani po athiamna athaina le achapna ang chhozel sela an kal le zel tura du sakna kan thana Thingkah khutlang ani pathum hian mi kithing thazel te se rukna thongni le khule ru miss Larin Kimi Thingkah